Ora wari mubunge wa Nyambene nwe Joseph Muturia na ariritie mathina ja kimera kamera kira kionekanaga kwithirwa kiri kaumo kamugate kiri babangi bakariba nteriu na kagiteno kau agitetera minister wa urimi Mithika Linturi. Muturia augite we ategwitikaniria na arimi na biashara bamira baria bakuoneka kurwana minister ojo bakimuringithanagia na maite jaria atithithitie aruga kethira kuri na thina kimerene giki babatere gwita minister ojo na bagakara nthiguru na gutega ntera cha kwagirithia urimi na kinya uguni bwa mira ni araugite Antoni arimi bamira na kurombore kirikiri minister Linturi akiuga kinya bendikithia kuritwetine gwa CS Linturi bationa ungi buru kiri rwari rwawe na mwandiki wetu wa Dennis Mugendi mubunge ujo wa Karaja arombete kinya Rais Ruto gwika mumiru kiri nchama ya nakada kenda gutethia mira agikatha kinya Senator Kathuri Murungi nigerera kuonokia kimera giki Winte wetikaniria na rwayo ru rwari ku rwari athiro gaiti rokwa Linturi abutwe Mheshimiwa Linturi abutwe bukanengeronge bukanengewa Linturi onge ndene yembe bukanengewa minister onge ongirigacha ndene yembe ontobo tebuyi buru antu abuwa Linturi abutwe sweni kikao na Linturi bwari luge emwe bwari emwe abwekerera nabo monengere mathina yenu yera buketha bwe nayo Mumiru augire ukurubura gwa bona na kirira kiragwa uri nakio ntuku ya narua mpombe tikutima na mubunge wa tene wa ntere ijise Nyambene tawe Joseph Muturia nawe ali na kirira kana ali na ugambi buria akwenda ikwira Amiru nonto bukawanindo bukuranwe na Linturi oteo otombo Kenya anto bamera Linturi nwe munene wa angirigacha na nwe munene omera na nte kwenda bo muthuria nuntu nande bwa muthuria otekyo tokaria ochambura ng'ombe pa na nyo kama etemenya ko iteria ka kegita so nande Linturi nyo ng'ombe to kama nene ya Meru eturi kwekwa weto muntu na wekabo mweta ka muntu onto bubo tebwa buruna kinya muselo nkoboria babu anto bembe botie ya manto yau nenkeni Linturi kanyari tengogi ato itwe ngwembeana ya tetha Linturi bae rua kurari na nkire basi arimi na biashara bamwe bamira kwendekithiria minister uri Mithika Linturi ebeberu gitine kiu ni Rais William Ruto ni untubo aungumania kuingia thokoni ya mira na kubanyarira nkwenda wiwate muno na bukinya kaora na anto enu ninkwea bwana Mheshimiwa Linturi sorry na ndebwa ndiwa sorry anto enu anto amera nonto ndi muri myomera na ndi mukuru muno otura Meru neje na mbere bukuona wena kirira keora manto ya buyokara eteni mpala lakini ko matoka ya mwanki yo ndara anto kaba kaanze bakaileba anto to ya manto na urwerwene kurumanga minister werwene ne kaba buka mukuru kinya weteo kile bote ko mo kinyela boka ulia muntu omwe mukuru kinya onjori jamani onjori bwana kathera ayeta kona Linturi kana bo achwa kinya woni nkabone Linturi na twakaranze nwe tukarie na bantu akathira eteni mpala bandala ya kurumanga Linturi morieni alite license bonenkwe license nyingi bonenkwe license kinya 50 anto batano banenke license Linturi nangalete license kwa nangalete license kagita kana na yume tio komenya nende bwana we bwana yo tio botikoranwe sasa itakuwa nini kaya kasabili na bote minya bogeta muthiene bungi Muturia akira Rais William Ruto na tungatemira itu mustari ni jwa ndawa cia mbogitani rwangirwa na kanda na arendekithia mururungamiri ethirwe ari Mumiru tontu niwe akumenya mira bwega na kanda ethirwe thirikari ya Kenya nontu bakwa na mbogita na mabangi yau na intabia bingi bya kuthukia antu mitwe lakini kasiori atiri
Ute muntu wanakanda wa yauko alivya kinya uzunguzi ona mitugo ya anto ona kethea kule akurubale ya mera tani ya ndete mera kuma 1948 na nandi nkaribu yaga oro kuona I'm very very close to 90 na still I'm chewing mera na yet mera ndio toibangi nibo kona kandoki mutobwe tontobuna ande ikankwira nakanda tafadhali ni ya Kenya. They must be patriotic. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Igembe, County ya Meru.